Karbi Anglong Election District Apartment polling site Pujo Kamar Tumphan CKKP Kapangchai. Harghat LSC BJP candidate Dorsing Ronghaphan CM Tuliram Ronghang Butke Hangpi. Dorsing Ronghang Apartment Soching Thenta Aradalong Team Karbi Anglong Atung Butke Hangpidang. Kardom, Karbi Prime Time Long Pen Leader Singja Indik Therapy, non beer tang ton pen Arjuik. Karbi Anglong Election District Kaparlo Difu Lapen Haraghat Constituency along Arpu Kido polling Lapen Chokamara Tumphan Election Kachari Nang Jeputhak CKKP Pangcheng Pontholo. Jangmi Isia ni Kidoji Assembly Election Aphan Katisik Isia site here inquiry Arni Pen Pangcheng Pontholo. Karbi Anglong Election District Kaparlo Difu Lapen Haraghat Constituency along Kili Kapachon Arpu Kido polling site Pulapen Chokamar Atoma Phan Election Aputhak CKP Pontholo. There point ko ratrok Arni an Kidoji Laso Kilik Aseki Difu Girls High School, Chandra Singh Terong High School Apen Bokolia Rukasen College along si Dobomlo. Ladak Chithan me non Kidobom Aseki Heno Jangmi Isia ni Kidoji Kilik Aphan Kapadu si polling Chokamar Asekelo. Ballot issue koribo ballot etu issue kora logone control hole ki hobo amar ready lamp to joli jabo roma ho joli jabo একটা আমরা হল ইলেকশন দিনা হল কি material होता list है check list है দুটা इसमें certain actions these are 17 है देखा बोला एक बजे 17 फॉर्म नंबर 17 है आप लोगों को देखना এটো রিমুভ করব কারণে এবার খুব বিরাট সিস্টেম আপনাদের দিছে এটা connector 18 in case we CU or BU Puloni constituency ke parlo Tarabasa Pathua Klamlong Haraghat LA constituency BJP candidate Dorsing Ronghaphan CM Tuliram Ronghang vote ke hangpia berta Pherangki Rustom Tok Bipen berta nangpale. Vote ke hangpia Maikang Nipon along Karbi Anglong Mouse Councillor CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be EM Lun Singh Tironatum Chitong Lun Si Ongdong award pen non kiwang GMLA kilik along Dorsing Ronghang aphan vote joksi kapahai ji aphan me along lamphi jairen team lapen ke Ongdong ari soe jang atum kachari ke tangtang atum aphan boring awar sai ke Ongdong Karbi Anglong ara aphan ke claim pi dun ji aphan lamchak chipite kangsi mesen exam jin pen mai pachan pot Ilsira ke dake hayal bangkota BJP candidate hai te kwan lor daga harogar eli long kelong ke nali dake harogar eli ben ke pray 60000 plus long dake ke haidar food ke others ke lage na tuma chin lage chase se thak rai ente la ente akene boitha langso difu bang langso ke la ke sibak long ente dak difu bang ke 80000 plus long ente high skin de boitha langso le nang tum confidence le sa confidence lo lage so okhome dalak bidu ala bokoya le sar to raije amak aher party se Janata Party Narendra Modi etu mane bisarise Karbi Anglong dimahasa ye dine dine বেলেগ রাজধানী দলক ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে প্ৰত্যেক দিনে 1000 2000 3000 ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰত্যেক এমসি সমষ্টি যোগদান কৰিছে ৰাজ্যে জানে যে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাকক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু তাৰপিছত যিবিলাকৰ আয়ুষ্মান ভাৰত বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট ভোটৰ অভিযান আৰু এনে ধৰণৰ বহুতো আঁচনি ৰাজ্যক যিটো উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ বলত আৰু এছডিচি পেনেল 30টা বছৰত যে দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকৰ আঁচনি এনে ধৰণৰ পোৱাই নাই গতিকে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিচাৰিছে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু কিবা সোনোহা যে কাউন্সিলৰ তলা লগাম বুলি কৈছে তেওঁ কেনেকৈ তলা লগাব পাৰিব গণতন্ত্ৰয়ে এজন ইয়াৰ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে বুজি পাব লাগে যে যিমানখিনি বুজি আছে কাৰ্বি আংলঙত মোৰ নেতৃত্বত 26টা এমএসি সমষ্টিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এমএসি দখলত আছে 26টা
26টা মেজৰিটি ইয়াত কংগ্ৰেছ এটামান আছে নেকি আপোনালোকে দেখিছে এজনমান কংগ্ৰেছৰ এমচি আছে নেকি ক'ৰবা বিচাৰি ওলাইছো আপোনালোকে দেখাই দিব পাৰিলে মই তেখেতক মানে ভগৱান বুলি মানিম আৰু আপোনাৰ মেনিফেষ্টো আছে ছাৰ আমিতো একদমৰ মেনিফেষ্টোতে অট'নমাষ্টিৰ ইছ্যু লৈ আছোঁ দিনৰ পৰা আমি এইটো আন্দোলন সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ অট'নমাষ্টি দিছোঁ Assam Assembly election of Harman Lakha Krainer Kep Haraghat LAC pen Karjabdun Dorsing Ronghangpan Ongdung Awot pen Kapahai Japan Socheng Dhenta constituency Balijuri Pathua Klamlong Bangsuri Pososi Kachitong Arad along CM MP tum vote ke hangpida Pariwartan Sarkar Puazok Rata Phan Kerap ke BJP Sarkar Adharmo Lolase Nonapoi MLA election Lakha Krainer Kep LAC pen Dorsing Ronghangpan Pahai Tulote Ang Sosesi Nitum Nangrap Thekji Puta Karbi Anglong Mos Council CM Tuliram Ronghang Ningje Beleg-beleg political party benci open ini BJP along na cepat dan pundok pik don mangle. Adi don mangle tu, na kemana cuni ni bang kela tu, developer tu tu claim bang nanti, lapen kela tu handbrake tahan bang nanti. 1986 sebelum berason, handbrake ya, don rap cedam bang penceng lo, kacau boykot penceng lo, hand rip kacau pria bang tu claim nanti don mangle tu. Karbi ya ni tu cengor nanti, karbi dia ni tu room si. Ini tu, kemana kam? Ini tu optif lagi, optif lom jalan sini tu handbrake lom beki pusing yang itu bad, wajah kelas apa nak baca ni don mangle tu. Pinpura lo pilampor DCSP apa? Usi kan pinpura lo pipo DCSP ke pin handbrake dan pinjaki don mangle tu. Nililom dah pinpura lo nanti, memang nanti kalau dia lo terlepas konsulta APSLC pen, ASC Kongres satu mangle. Nili pudon lo, nile kosong sana pitaki mati kori, ni metan dah handbrake yang mangle, ko handbrake yang dah kali konsil ke total hormulo. Yang nanti hotel here also piano, also kali piratim si, besok yang dam pulang je also kosong sana pitaki mati kori pudon na. Kali bagala piratim si also anda boleh pulang je kosong si longi. Handbrake yang pigi malam Amit Shah sedang PG Home Minister. Handbrake yang PG malam Prime Minister Narendra Modi sedang PG. Handbrake yang PG malam Hotel here Sophia Longsi Parliament lo non MPRM sing jaga itu si ada pasi don mangle tu. Dari don mangle tu alam tu handbrake yang kerana yaro office lo memorandum pilampo mana office lo memorandum pilampo right dengan PTK. Dapat mana tu? Ini tu kuatkan kandilah dan mas konsil pen. Lapen kelasi, dia tu Delhi Supreme Court dan itu jadam mau betul mana tu. Nasi lahai tapi ramban kepada muhim si tantap don mana tu. Don mana tu? Nah tu, nang cerap cetu tu don tu akhir tu mana pi tu. Akhir tu mana pi lo prote, an sosial tu. Tower penceng lo, kijuran penceng lo, agak sayang deh. Ini tu klaim dia pada itu mori ponci. Nanti macam agak pera political parti itu dia kosong selang tu dan pancak teko melen cek itu tanya. Alam itu government ada sarkar ada. Government di mana itu? Hotel hitam Narendra Modi ke hai, Narendra ke hai itu macam ada si ini tip klub pensi BJP parti BJP sarkar government itu. Kalau dia ada konsil tapi tim kerja BJP sarkar government itu. Asinah tu agak pera political parti yang dong si tolan prote. Nah tu mata kiwape. Ini bagi tolan prote tu BJP yang nak cepat tu pen. An sosial government berkelong isi pen sayang deh. Tapi tunjuk pada tu tim kerja yang pen kapolri tu tahun malam itu. Ada Bali juri penceng lo. Sosial ganda konsensi lo. Sayang deh isi pen dong si. Pacing turun lagi pulang teh. Lapan je itu kelara tu apa? Saya yang kita nanda menatum kelong ya janji pulang te non keranji na tu motor ke so na yabut pidong anja long pun pipen ongdung abut dorsing long arban pai popuning jesi kata orang banding pen suri akal dong pajas Halapu IM kaci rong pipia hin pentame kidu kelak ararapan kapanong pipon soceng henta ararapan kerap Pacetang pon et ajok pini Lakha Krainer Kep LAC Dorsing rong hangapan wot ke hang pi amaya long Congress ASDC lapen APSR siasong pen COC Parkup John pen bang ingkoirat rock Thedong PS pen bang thong kep rat rock si arat PJP long nang cipa okdun
Anparta BJP Sarkar Ajoksi Socheng Dhenta Ahawar Arat Pena Kaching Thuramu Long Lupusi EM Kachi Rong PP Mayalong Thanpon Anparta Halapu MP Horen Singh Behin Pen Suri Arat Apan Kapachini Ponke Nona Poi Long Pli Elesia Long Ta BJP ke Hailap Jiang Thekla ke Congress a party ke Rong Arat Along vote ke Hang Idamji Alam Thesi Avelo Lapen Kangnek Mimi ke Heji Mimi APHRC party Mei Pulake Aong Ave Ani Huawe Bangpu Jai Kathar Henlo Lason ingti pi ang jira phan ka chipang risik sidur aron karkana bangpua phan ke Karbi ang long pen Kiplung nangji Apollo puta jai kathara phan MP Horen Singh be arbokwa Tim Karbi ang long tumangke nang itum kiduk kisung alam lang kijunong le homoisa towara homoisa me homoisa school hema homoisa community hola homoisa jong supine do pulute Tim Karbi ang long alidar toleram long hang sinang klem pi unji dake khorsing ki ex minister ta nang temun e Rajiv Teron ta nang temun e dake nang temun e pusame dake Tim Karbi ang long ida tuliram rong hang lak talite kache rong pipi baido iye maka happy jai kathar pulote lake aong ani hu abe muni lu akar gilo de aong gomane ani hu gomane chini ne lage athema alang ika kathar apiso da kathar pige ta ani hu abe lo lage kathara sore lo aong lo kathara sore lo korte lo kathara sore lo asopo lo kathara sore lo ame hayu Karbi ang gongala inun na ramuni lo betang no 60 dola pang tang ngai bang tao 60 dola long aron adutang do itung Karbi hongari itu maron Karbi kisana to maro itung homasa long si aron do ma kedi kurkur hijan ke itung Jepang do long lebo ma long le kedi jong si komane aok lang no bang si claim that pulute la sona bang puban ke homasa long pe si plum puji kedi ki plum kitnani apollo long ke jai kathara phan ke plum nai apollo Karbi ang long ara tatum tapi nak soteng dhanta ara tatum no inu bahnya kote do ku daho ke do ke kali acili ja mukhe bangse bu lafi ni lichuning ni lo bangso pre pompen nang li jong si Karbi khai phan ting hot Karbi ang long phan ting hot hempe jong si nai Karbi ang long jong si chin thodang ji pulote aphu kai no party long to dun de pen BJP party long ang chapa gun noi ku sinili lichuning di 60 dola pang tanang ji po farman di purong supielong risomaratom phan Aria kampa we et ape ripace blok et si towara kapadam in chamakam lo mati di lake apu ka ino tum si hai ke lake apu ino ne tum hai malason jeplang hai ma radang lum anau lo er damdang radang lo si ape di jeblok si dam lun son no phane in cham bukete ma phase in cham pulang lapen kapin kharabang ke in cham apolo lage in cham apolo de lage jai kathar si dulu pangkang kijong ke 60 dul puke MEC keman kantung ong MLA keman kantung ong MP keman kantung ong aja ni 60 dul pu risi mason ne output la perada lo nampo rata nang kroi po tiga mata rata tumtanon ke kilu ke lomara dari non ke politically conscious lo non ke রাজনৈতিক ভাবে বহুত সচেতন হল এটা কালবি সমাজত লাসনা সমাজ সভানকে জয় কথা নাম তুইতে খেলো দনাতুম লাসিমো পেরু সিং তেরনপুর না জয় কথা 60 দুল পাং তাং নাই বুতে ফেরু মানে চনাল বপু রেঙাং রেঙুং ফেরু তুঙ্গে লংপেন চই চিং থাং থে মাটি দি দাসি ইলু তুঙ্গে ফেরু গালিগে ইতুঙ্গে মুনিত কে হ ইতুঙ্গে ong Anparta ASDC pen CPIM era party kang bope party lo potse thangnat ka pheria thaiwe pen long pita Elesia long ta BJP si haila popusi MP Horen Singh be pen maya long pangda non malom for example political asongatum mitha candidate phan kachpa highway jia kemang pen dodi sangsi vote ke hangamai inglum teran pen lasona porhut pini hamren hithi barim semson singing tia komlinong ASDC asong pen star singing lenga phat vote ke hang pia mai paman pon Sairong hang pen me chipa hem pupon si me along ASDC tiria me pen sikari kathar hamren CC pen coursing pro la pen hamren town branch achun bang tenison timungatum chetong dun me along sikari kathar pen ajo kidam tang Horen Singh be MP hatia ko kache Karbi anglong ahem prek alam ke lam ke joy pusi hek ak alam thera ta phan ke jai patopon national party ke chok chelolasi regional party of Hansipa highway nang popura alangli mingje ponthu ke chengsina tum kat news bitung domhan kardom pajirlo nitum
नॉन बताए इलेक्शन बang ni tum ning ke thegala hello je jasemet ke damtang ning kaning koi कांग्रेस अपन बीजेपी सरकार कचहरी रारा तुम किसुंग के बॉय रारा तुम किचो लोंगले किचो लोंगले पेनांग किसुंग के बॉय दोलो जैसे मैं नसोपेने जॉक पेनांग अरी सोय जांग तुम के बांग्लादेश बांग हवार कचोंग दा दम पेनांग थेगलोंगलो लसोपोसी नि तुम निंग के थे जे नन बताए इलेक्शन बांग दा कार्बी आंगलोंग रा तुम मथा लो जे पुथोट एआईसीसी पार्टी तुम 1989 निकान पेन 2000 सरकार का सोलाय होके साकुरी बाकुरी ता के जोय सिक बी कॉन्ट्रैक्ट अंता अकाम के तांग ते अप्रांग से रनिंग बिल किपी सेता नॉन गवर्नमेंट थेगलोंग लो अकाम तांग देता निकान प्ली निकान फॉपिता बिल पीपल ऑप्शन थेगलोंग अजो रात तमकारी दोलो कार्बी आंगलोंग लोंग के दो कार्बी बेंचेंग लो कपरे कपरे खाई तुमता एआईसीसी सरकार जों से वांग लोपोते साकुरी जोय के पेन हिकी यार दो लिपिनांग ने पिन पेन साकुरी लोंगजी लो पेन कॉन्ट्रैक्ट सेता अकाम के तांग लोगे लोगे बात अकाम तांग ते कोता बिल से लॉन्गजी प्लस निंग के थे पेंसी जैसे मैं नन बताए इलेक्शन ने तुम वोट लॉन्गजी पुसिन तुम हाईजी पुसिन तुम निंग के थे Assam Assembly ang hoy kilik ani nang tibok pikanlo lapusona porhut kilik kache pahay je phan Congress pen kache joidun lakha kriser kep difu LA constituency bangphu sumrong hangta vote ke hang dodi sang sipinlo Durmiani Puloni constituency waikang alo penang polling station along dampen vote to hang dam de tapi anikang sama pora vote habe kro along ta dampen vote to hang dam thulo Puloni Mandal Congress amai pipen mechari ponsi vote kerek mate Congress kapache thangamai ingni pono bangso mayalong inglong ahawar ke ripa kasaisi kedo kapre ke ladak thang asayabe Mailong Karbi anglong mohila Congress dun mai pikanam ing tipi pen BJP aphan kasorsa ami patrol phong anpinlo Perangke pen kaching kikche thana hut churi kre pho award pen BJP candidate bidasin ingling aphan paremji pusi Congress candidate sumrong hanglam the chipaklang pon এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক যোৱাবাৰৰ নিচিনাকৈ নহলেও এতিয়ালৈকে কিন্তু এতিয়াৰ মতে হলে 10,000 পৰা 15,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মই বিদ্যা সিং ইংলেং বিজেপি দলৰ কেণ্ডিডেটক পৰাভূত কৰিব পাৰিম ননমলম সোপৰফান বেটা মংটন পছনা আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Pangcho Electronics Difu Rongkhilan where you will get multiple gifts items sports equipments, school bags, mixture grinders, and any kind of home appliance and much more. Pangcho Electronics, Difu Rongkhilan. Visit the store now. Pangcho Electronics. Isi berta kime. Nangli tum keton kilang abang pu kiri kesiksak mati katura doma. Do pulo tangte mathanangi. Nangli tum joy ki pen keton kilang abang pu long iji lake Karbi Security Services Private Limited along. Lasi humre ignon adim lake TV Center dong. Lasi, kachini thuli thoje phan la ber kipia number long humre ignon. Ser production ben non puthat kason se pon lapen lili rong party ben puthat chikar jan thu ong sopi pu video album non nangke leji theripo ni phai inko rahini por phai ner kep ani thek ponong po ji nei nang phan ha ne rin di nang dun ji ma ne long o ong sopi nang dun ji ni nang long ha nang rin di bon ta cho jak ong do nei lo khai ni ni cho jak nang le lo Karbi nang ai chu long si na charna sing ve che the do lo nang ni ka yar jon din pia pha sing ve kan sang do lo nang har chu long si na charna sing ve che the Kardon jadi kacing hon sungsi so Karbi Karbi ke video arat ketuan milit tum Karbi kuru salcing mamai ke sie hinten non ke bangji terepo ni paing koida merke bani hidung amai aron bari maphan padu ponji pus milit tum arni hot poniklo asi ketuan kacing hon jilpi jilpo pi furun po furun kacing lok don mekara tuan kuru kulak tongria salong pa saldoan tabang suarni mijung ahawar
longki kamsa arong mate labangso nijung arut along adak ni tum ke ing longkiri habaramai rat amai pila pe ka ke video amai di ponci bangso ni sat kong alam dan si cetan cimun ponci katu kabeta nang cetong nuni ko pusi nai tum katu kabe pamiri kong cendang hinten nang coba ponilo pardon Dihina mopi putar berta lawang tulo. There ni pioneer ke pani BJP candidate Bidya Singh Ingleng aphan parem vekji lapen chiklang dak pensi akapre candidate aphan Karbi Anglong United People Association atum kepa haiji aphan chirap chito dunpu phirangkya mailong kapang dak pona tengsi pini lakha khreser kep difu ele kaparlu phuloni constituency arlo along Congress candidate Sumrong hang aphan kepa haiji aphan vote kerek amai pidoda Candidate Bidya Singh Ingleng Congress along kedo anahut MLA Phong Thom ataining kankre pho khilong no bonta kaching thura mulapen asim sap thang ta pinyani anta rara phan ke klem pi thekdam long lelang lasi lasona monita phan ke rata tum parem vek nang jilapen BJP candidate Bidya Singh Ingleng aphan kapere munaja kong kedo lake Congress hello lasi lakha president kep dipu ele Congress pen Assam Assembly elections ke league along kachedan dunji HAD minister Barim Sumrong hangaphan kapahai dunji aphan kapa asong pen upper chapong sing not rong pa arong korsing pro arong hembong long pular hamse arong along ripak arjan kapahai ji aphan rong araratum aphan than pachimidam Kopa Mepu Mohan Teron langsung mepi Block Congress Committee Kongtun Bang Surendro Tokbi apen Ronjit Ronghang atumpen Wot Kerek Ame Kapedo Damahut Congress aphan Kikroyara atumpen Congress candidate Sumrong hang aphan kapahai ji alam thit nang pachinidun non het benengin tum ho komentu benen tum dake Congress sing sang thiblang ben Congress side dake ben Congress pasin tum ke non boy da bhut josi Sumrong ham si bhut pipo Congress san pahai po dan sosi ni tum ke apen dake ni tum ke aprang ben tum ke da Congress do thi dake da don thong ke nerke dake tum ke Congress do thibla la sinan tum thang tum ke la sin tum ke Congress pasin bhut pipo ni tum non prang bain same ake hai Sumrong hang pasin tum pahai po Lakha Ingoi Baitalang Su LSC pen Rup Singh Teron Phan Ong Dunga Vote pen Pahai Vegnang Pupura Pini Hamren Thilang Hithialong BJP Asong pen Street Corner Jaimik Kapaman Pone Birta Pherangki Hundor Kropen Birta Nang Pale Jaime along BJP West Karbi Anglong District Achenbang Augustine Hanse KAAC Border Board Chairman Richardson Hanse Ward Commissioner Lahore Kropen Danglok Penang and BJP claims se bang puatom chetongdun lasto ame along Congress asong ke Remvek Jipu Chichinilora Potse Augustine Inghile ticket kilong chotlapen ASDC tak Rembek Jipu Chichinilora joini si Sarsing Ingleng aphan awar sai ki pichot kalite Johnson biatum si Thulji Pusi Radaphan Kethan Pachethangpon Rup Singh Teron ke Hemprek ke Hangrek Jiabang Phupusi Karbi Anglong Termas Council Border Board Chairman Richardson Hanse pen Azok Ningje Rup Singh Teron ke Hemprek a joini si Methang Gorengang hoi dollar sitami chethan pet abang Phuloputa Alangli pen Ningje Ponthum Lasti Karbi Anglong arat akar iason kapapleng vek jiabang phua phan ke ongdung awot pensi pahai vek nang poputa hanse sanghope ningje thu lam lo pen oton maste da lam kala bikol lang li ke oton maste da ke mang pen jo ni si sakuri da je than lo sakuri claim wo bang phulu ta che than pet si ASDC tung long ta claim lo ASDC padai jai si Congress long ma Congress padai jai si non BJP long ma ke non MLA ka hai pen ke alang de ning je dun cheng ji ta oton maste da lam pen cheng lo alang li do sek thuke hemprek alam bang thuke ko piko son ma claim nang ji SA mane MLA man pen bang ke claim po puse alang li ge chak del la lo ning karong ne lam bang ke ako la so putha lam bang ke Assam angkang tame non bang ke pulo moheta il tum che than lo meeting long ta non ke central government pen ta che kroi bom lo apen BJP long ka phram ta agenda do creation of smaller state po ba la sila so puthak si alang li bangke non bangke hempre ka puthak ke claim nung ji phan re jakong chelong lu tang ten ni ading rong pipo pu pen la si hani sihat himonto biswa sama di pu banghut numuson ke phailo dedi hala pu diputa pulo non NOC ke dakpenta asamen siksak sepin ben itu na pinpo state lasu otonomous state puthak ke pusi pulo la si anisima nisi ke lasu BJP do hotsi ile tum Karbi Anglong pen di mahasauta hempre state within the state of Assam ta longpo pusinil tum ning thesi chipiduk piglo pen nirong piglo pen long wegji na pen ako kaddo go vesta me la bangso bangke na chidonon hoji phansi juningri pon parlo Prime time berta kala pansa kangton poilo domi thagmi korwang thu